Ee, Alakatta Mam Celal Reber Apu hebü medizani bü. Min Mam Celal 1908 li Şam nas kir. Mam Celal daxwaz kiribû ki me bibînî Reber Apu got tu biçe çünkü zülfê Reber Apu ne müsait bike biçi. Bu ve ez şandım. Ez çüm Mam Celal li mala xwe xwastibî me bibînî. Wextê ki ez çüm ber deriyê binaya te min Mam Celal dît. Yekemîn car wexte min Mam Celal dît. Berê min nedîtibû. Hinek malumatê min hebûn. Min suretê resmî Mam Celal jî di ragihandê de dîtibî. Fakat yekemîn car min Mam Celal dît. Mam Celal hatibî ber deriyê binaya. Vakta ki min war dît ve el sermi tesirik çekir. Yani kesayetki hinde mezin, serükki hinde Kürt, işte hatta ber deriyê binaya de peşvaziye diki. Libeye min dit ki yani kesayetki hinde mezin gelveci hinde mütevaziye. Veya sermi tesirik çekir. Yani lazım meri daim mütevazi bi. Tücara meri aşkı xwa nebe. Meri xwa wanda neke, xwa bila neke. Ev bu min bir yani minakik. Peşra destê girt işte got xêratiye. İşte navê min pirsî. Min navê xwe got em pêk ve derketin çün mal. Vakta kem çün Hizba Şuî Sûriyeyê Iraqê jî li mala Mam Celal bûn. Birêz Kerîm Ahmed û Ebu Cengo li wê bûn. Ez dam nas kirin. İşte Mam Celal civîn idare dikir. Got daxwaziya ki me kirî işte mabênî we û hinek hereketê Bakur da hinek pirsgirêk hene. Em dixwazin wana nîqaş bikin, em wan çareser bikin. Bu we jî, bu wan jî pêwîst e. Çünkü mabênî Kurda da lazim e pirsgirêk nebin. Mümkün e yani di fikra da cudayî hebin, di şêwazê tekoşîna da cudayî hebin. Vana lazım e nebin sebeba war şer. Pirsgirêkê keyî işte em dixwazin çareser bikin. Alaqatê me wan jî hene. Bu ve me tu daxwaz kir. Min jî kêfxweşiya xwe da diyar kirin. Ser vî esasî me nîqaş kir em gehiştin hinek encama ew pirsgirêkê me û mabênê me û hereketê dike de hayî ki çareser bibin û çareser jî bûn xizmetê ve kir. İşte yekemîn car min Mam Celal war nas kir. Alaqata min war çêbî. Pişra jî bu ki alaqata Reber Apu PK her daim hebî. Mam Celal çünkü yani bi taybet nêzîkbûnek bu Mam Celal bu PK pêş dixist. Çünkü de ömrê xwe biçûk da dest bi xebatê kiribî. Tamamî ömrê xwe xistibî xizmetê hereketê. Dîdît ki Reber Apu PK jî kawadrêkê çêdikir, şerwanekê çêdikir ser fedayîtiye çêdikir. Evna tamamî xal xwe derdixin, xwe dixin xizmetê gelê Kurd, xizmetê azadiye. Di vir da Mam Celal piçik rastiya xwe didît. Çünkü ömrekî tamam dabî xizmetê herekê Kurd vê kawadrêkê li Bakur pêş dikeve bu ve giring dît. Bu ve daim xas ki alaqatê xwe xort bike ki ve alaqatê tê xizmetê tevayî Kurd ki herekê Kurd mezin bike. Ew alaqata bu ve her daim ser vî esasî binge pêş diket. Paşe mesela 84 vakta ki ez bêm zelê Mam Celal Şam bû.
işte reber apu disa pek ve havdi dittin ahıftın. Hat ku işte Mam Celal'e biçi başra Kurdistan tüji pek vadıçı mgu başa az Mam Celal am pek va li Şam derketin am hatın hatta hevlir am pek va hatın vakta ki Suriye am derbazı başur bin peşvazi ki pir mezin çebi bu Mam Celal yani dikanım bejim sada trumbel hebin konvoy ki pir mezin bi pir buveji var av konvoya zü nikan bi bimeşi li gel ciya disakini millet peşvazi dikir bu şekilde am geçtin hevlir vakta kam geçtin hevlir li dere işte havali yekti mektep siyasi hebin amade bin minav naskirin az dam naskirin az vakti gel ve mam pişra disa Mam Celal az gihandım zeli vakti gel zeli bimci daim alakatam habi pişra ji alakatam berdavam kir yani vakti ki komployu navne tevi peştiket ji min Mam Celal dit mi ditine Mam Celal vargırtın çünkü bir rasti bu me daim ditine Mam Celal vargırtın asas bir men ne tek ditine reber apu vardıgır ditine Mam Celal jime vardıgır çünkü mabeni wan da ji alakat ki teybe tabi tecrübe ki mezinli gel Mam Celal habi zanabini kabi zeka ki مگویا وک آوه دهرکی هبی و کساتی که politik بی و پیشه دیدید پرسکریک دیدیدن çava meri nezik bebe çava çara serbeki dve da peşnare xadı kirin bu ej daim fikri Mam Celal vargırtım bu me giring bi me çukuli gelik istifade didit fayda didit da vakta ki min naskiri da min rastiya Mam Celal ditti bir fehm kirbi bu eji her daim bixwaji hürmetli Mam Celal dıgırt çaval tecrübe Mam Celal zanabini vi az fayda binim bu ve her vakit her kimin fırsat didit Mam Celal didit Mam Celal ji راخنه خوابن پیشنهاری خوابن دیتنی خوابن aşkra muradı gut yani dixas ki li bakur hareket peş kevi çünkü çava Mısır bu araba roleki gevre dilizi Mam Celal daim digu bakur ji Mısır'a Kurdaya bu ve giringidi da harekete hareketi PK tekoşinevi dedik. Tekoşine ki Mam Celal peş tıxıst, ki Mel Bakur peş tıxıst, havdi tamam dikir. Bu ejid daim dixas ki ev hareketa peş kevi. Bu ki perskrekli Bakur çareser bi taybet rolunu pekanin. Mesela Agrbesti yek, Düdya, Mam Celal bıxa amade bi. Ev Lübnan çebin. Mam Celal ji hazır bir amade bir alakata Mam Celal Türkiye vekti habi Turgut Özal vana Mam Celal duyalda kar dikir hem bu ki Türkiye be çareseriye hem ji ki peki dal çareseriye da gava xort biki dve dar role gring pekanin hatta Agrbesti düdya da mesela hani hareketi dikeji Mam Celal tevlikir Parti Sosyalist avna yani ki yekti Kürt xort bibi piskeki Kürt bir siyasi demokratik beçara serkin çünkü daxazya Mam Celal bi bu ömreki mezin peşxıstı bi kariki mezin serviyasız peşxıstı bi daxaz bir kari bi ser bixili bakur bu o karana peş tıxıst berik naxwaş bikevji haval xastin havala dit guaz dixwazim bu azadiye reber apo
حرکت که لدنیا پیش بخم گو هنک شخصیت هنه کسایتی هنه ای دولت ها سرک کماری دولت هنن حتی ناوی وان جهنک دا گو از وان را قصه بکم سروی اساسی از حرکتی که بو آزادی ربر اپو پیش بخم مخابن پشت و نخواش کد او ور ما اگر ور نبینا حرکت کوارجی پیش بخم